mu ndege numvise ubwoba bwinshi Revera hano agiye gukatisha tiki ayiwe naciye numva ubwoba uwo munsi sinariye sinariye kundumva gusa yewe biragenda gute bwa mbere uzogendera mu ndege sabuna umwana wo kumurara kumuramza kukiziba umwana twebwe twahinga hajya mu nani mu rushaga tuga sabune ngiye mu ndege kofi karambesha akarabesha we mukanya gutya buke dimanche mbona nyohereje agafoto ngo reba tike yawe munde indege cyoye nuko indege ubona indege cyoyeho gusa sinda aho basindayibona Lao, what's up, yakazi hanyuma telefone ngira ngo ni black kanyatekeye amahuzu mbonye ndagi tugaze mu modoka tugiye gutya ukunyine Marko mugenda gutya ukunyine mu mihanda nyine uko yo hejuru bagira imihanda yo hejuru bayita gutaki mu cyongereza oya yeta wefu imihanda yo hejuru mahayi imihanda yo hejuru sawa umuhanda wo hejuru takibaza munangeze umuhanda munangeze kure ni jo uri kuvuga cy'indege itangaza cy'Imana mbona nije mu ndege sabuni wa Yesu nije mu ndege sabuni mwana kumurara kumuramza mwene myalano murumwe wabici nije mu ndege sabuni arariza rekrikiya sabu namarira ari umwezishima nokuri turashima Imana yabikoze sinjewe ariko ni Kristo murisha sikufa mugazovema kwamba Yesu alichukua dhambi wema ikazika moyo ukapona nilipona kwamba Yesu alichukua dhambi ikazika na moyo ukapona neema yako Golgotha kama bariko neema tele na ya milele neema yako kutosha
itakapofika, furaha itakuwa, kuimba juu ya neema milele na milele. Mbinguni nitakapofika, furaha itakuwa, kuimba juu ya neema milele. Okay. Bavandi, turabiyegereje. Abantu bari kudukurikirana ku itorero rya Bidagara M Official hamwe na The Legacy TV, hajya n'irindi Nyabitanga TV yacu. Hanyuma rero nkuko mubibona aha turi kuri Aeroport International Melchior Ndadaye, dufite abashitsi. Kare twababwiye ko twaje gutega abashitsi, tubategereje. Twari dutegereje umushitsi umwe, Evangeliste Kofi. None mukanya tumenya makuru ko Sabune nawe yaje n'indege. None nawe turamutegereza kugira ngo tuze kumwakira, tumutege, hanyuma tuze gutahana. None abashitsi twari dutegereje mwababonye ko bahageze. Hanyuma ndahera kuri Sabune. Sabu, bimeze bite? Meze neza cyane. Sabune yagendeye mu ndege, niyo makuru nakiriye. Ngahe tubwira amakuru bimeze bite? Waje n'indege by'ukuri cyangwa bagusize hariya urakatinga inyuma kugira ngo bize kuboneka kuvuye mu ndege? Bimeze bite? Naje n'indege kabisa. Vuga amakuru uvuye bimeze bite? Twagiye mu giterane Nairobi. Na refera hano, jega mwita refera. Barakugonga. Kugira umuntu iyo afite amavuta ukwiye kumuha amavuta yiwe, ni refera kubera ko ayoboye amatorero menshi. Ni president w'abayumbe, coordinateur, hanyuma akaba refera w'amatorero menshi. Ayoboye amatorero menshi hano kabisa. Jewe mwiserefera ikiba kibe. Niyihe mpamvu utabyishimiye? Niyihe mpamvu itumye mwitarevera ko tuzi ko atarasengerwa ku burevera? Wewe ubikuye imirimo akora. Ni ukuri ni refera. Kumva mbona ko wabuze amahoro byagenze bite? Meze neza cyane. Ni refera. Tubwira amakuru ukuntu waje n'indege. Indege ni nziza cyane, nibwo bwa mbere ngenderamo. Twaje neza cyane, mu kirere hari ameze neza, twagisengeye. Hanyuma tubwira amakuru umwiserevera kubera uvuze ngo ibiye bikogwa yakoze bituma umwitarevera. Ibikogwa akora buri munsi nyine mu bijanye n'imirimo y'Imana, gusenga, kubwiriza, kushigikira abandi, tasharagira. Izo kabisa je mwiserevera kubwivyo. Merci cyane. Hanyuma turaza kukugarukaho, reka twiyegereze umuvandimwe Evangeliste Kofi. Twari twabwiye abantu ko tugutegereje, none wahageze, tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Kandi Imana ishimwe yabayoboye mukaja mu ivugabutumwa, mukaba mwagarutse. Hanyuma ngo tubwira mu ncamake uko urugendo rwagenze kuvuye hano ukagera Nairobi, ubu ukaba wagarutse. Utubwire n'incamake y'amakuru uko igiterane cyagenze. Karibu cyane. Sumwera ko tubanza gushima Imana, niyo mushobora byose niko urundi bazo bavuga. Twafashe urugendo bigoye kuko nagiye mfite intege nke, kwa tuvuye mu minsi hano turi mu masengesho, tubwira mw'umugo mwinshi, ngenda mfite intege nke. Imana ibana natwe, Abanyakenya cyangwa se batuye Nairobi batwakiriye neza, tubashimira. Imana ibagire neza ku mirimo mwakoze. Dushitse twashike muri overnight, ukuri turabashimira, baratwitabaza ku bwinshi. Twagiye mu giterane cy'umuvandimwe Bosco Kwizera, afite igiterane ngabukana amashimwe. Imana yabanye natwe, twakoze overnight nziza, byagenze neza. Ku gatandatu ku mugoroba twarateranye, cyumweru mu gitondo twarateranye, no ku cyumweru nimugoroba haje kuba ibitangaza zo gushikira umuvandimwe Bosco. No kuri Nairobi, Imana ibaho umugisha kuko byiza mwagaruzo gushikira umuvandimwe. Turashimira Bosco watahuye Imana yakoze,
akasana amashima agashimwa nako agashima Imana baramushikiye abanyakenya nuko mpamvu abanyakenya abantu batuye Nairobi Imana bomugisha bagize neza bakoze fundraising imwe yabaye iFilipi yo kuja gusura Paulo mu cyaga yarafunzwe bakoze fundraising abantu bose bari barumirwa na Paulo muri gaza arandika aravuga ngo buzabindu byose mwatumye ngo buzarashitse ngo hatabuze na kimwe hari indi fundraising zivuga muri Bibiliya Mose yakoresheje nayo ngo ari igitangaza fundraising ya gatatu yabaye ya Bosco muri Kenya hakozwe fundraising mu buryo bakatwanga amakirida amabiri ibibiriti n'amavuta abantu bakamavuga ngo twarusha turahagarika turavuga ngo ni mureke hakozwe ibitangaza indwara zarakize imitima yarakize ibintu byagenze neza shimira sabone by'umwihariko twagiye bigoye ni umuntu w'umugabo umuntu ugenda atari kuri afishe y'umucuranzi yagenda afishe ariho turajana yemera kumperekeza turajana akora umurimo mwarayibonye mwese muje kuyituma murayibona Imana iradufasha andoro no munsi twaje n'indege Imana yagize neza kudufasha kandi uzanejeje giti canje kuko iyo nzi uko nari nagiye wakagaruka uko yari yagiye byari kumbabaza ariko twagiye dusenga Imana n'umuvandimwe wabikoze ahari turagushimiye nubwo tutakuvuze Imana ikugire neza Imana ikugire neza ibi wakoze ni ikintu c'indashikirwa uzumve umuryango wawe n'abana bawe tugakene tukabura ico kurya tugasaba mugisho mu amazi akubere meza ubutaka bukubere bwiza umuyaga ukubere mwiza ibicu bikubere byiza ibintu byose bituyise bikubere byiza tugusaba mugisha urabona ko tumeze neza dukeye namwe turashimira abanyaburundi kuza kutwakira Imana ibaho mugisha buriya nguruta kwisa umushitsi tabarugwa nukuvuga mu twitse abashitsi kandi twari mu rugo ariko kandi umuduha agaciro Imana bigira neza nukuvuga Nairobi hakoretse ibintu byiza dushima Imana abantu bose ingeri zose zaratwitabye abashumba amaministeri abayumbe abapotre twaragwe na apotre ndazijya gwireka batwite baradukunda kandi na Bea Docteur yakire sabune neza mwarabibonye Bea Docteur uri turagushimira ndutira twakire neza abayumbe bose kwisi batwakira Imana yaje uvuga gute no uvuga umuntu kundi bose ko na madame wiwe batwitayeho baratugaburiye baraturyamishe neza badufashe neza bamukiranutsi bashaka no uvuga gute no kuvuga ngo mwese abatuye Nairobi Imana ibamugisha hanyuma Imana ikomeze ibagire neza ngira ngo kuncamake nuko twagenze ya murakoze cyane murabyumvise ko bagize urugendo rwiza kandi natwe dufatikanyije nabo gushimira abantu ba Nairobi babafashe neza bagize neza cyane Imana ibaho umugisha hanyuma tutaragaruka kuri sabune afite amakuru menshi ayiwe ndi twoyarangiza afite ibyishimo birenze uko angana kubera ko yagendeye mu ndege reka maze mpereze madame Kofi hari ico ushobora kuvuga kubwo gushimira Imana cyangwa ijambo uvuga ushikiriza abantu kubera ko umugabo yaje niwe twari dutegereje na sabune umuhungu wawe umuhungu wawe sabune ufite ibyishimo bingana gute bimeze gute tubwira mu ncamake nkuko twari twabibabwiye ko twaje gutega abashitsi gusa ntitwari tubizi ko bari kumwe na sabune tubimenye twamaze gushika hano nari nababwiye nyine ko tuje ko gutega umutware ndashima Imana rero ko bashitse amahoro ngo uyu muramubona turi kumwe yahashitse ndashima Imana yabarinze mu nzira bombi n'umuhungu wacu bakaba bashitse ubuhoro ikirere kikababera ciza Imana yabikoze ishimwe naje shimira abanyakenya babashe kubafata neza babahaye ico kurya babahaye ico kumwa babahaye aho baryama bakabaha n'umwanya bagakora icari cabajanye turabashimira cyane mwebwe mwese Imana ibaheze umugisha amen sabu kina mami we tavuga aravuga hanyuma bimeze bite meze neza turashaka ngo nawe uduhe igicapo c'ibyishimo ufite uburyo urugendo wagiye ugashika Nairobi n'uburyo wagarutse tuzi ko wagiye n'imodoka none uyu munsi wagarutse n'indege uducire mu ncamake uko wabyiyumva emotion ziri muri wewe uzisohore uzishikiriza abantu unashimire n'abantu ba Nairobi babikoze ubyumva gute
sawa reka dushime natwe kuko wabivuze twavuye hano nyine bigoye twagiye n'imodoka nta bushobozi bw'indege bwari buhari nyine ariko twagarutse nayo uzamura ijwi twagarutse nayo bavyumva hanyuma icya kabiri twagiye mu giterane kweri dukora ve nziza cyane itarabaho ku isi hose yari ya mbere Nairobi ndagira ngo abantu nabo nyine ko barasigara bayibaza aho yo ve yari nziza mwabaye bitangaza by'Imana tudoshobora kuvuga dushimiye abantu ba Nairobi badufashe neza batwitayeho kuko revera amaze kubivuga rega mwita revera batugiriye neza byose twariye neza twaryamye neza abantu ba Nairobi kabisa badufashe neza Imana ibaho umugisha cyane amen shimira na Dr Bea ndamukunda cyane na famille yo yose hamwe na Kwizera n'abandi bose kera bavuze je sifite kubisubiramo kenshi ariko turabashimiye cyane kandi turabakunda kindi gihe nibiyumvira bazodutumire tuzoza asante hanyuma Nairobi warusanzwe uyigeramo wari warayigezemo cyangwa n'ubwa mbere nibwo bwa mbere wabonye hameze gute hameze neza cyane mu buryo bw'itorero urabona ko usanzwe ucuranga hano Bujumbura mu makanisa y'ahantu wabonye bitandukanye gute n'amakanisa y'i Nairobi aho bitandukiranye kubera ko twese ko turasenga Imana gusa bafite igitaramo kweri bafite igitaramo kiri Nairobi Nairobi baratarama bafite umukunga kabisa igitaramo kimeze neza wari kucuranga ukabona abantu nyine bakwishimiye imbaraga z'Imana zari zihari pa nukuri nabonye imbaraga z'Imana merci cyane hanyuma ducire mu ncamake indege imeze gute babonye bimeze gute indege imeze wiyumvisemo gute bakubwiye ko uzoza n'indege dahere mfite amashimwe mu buzima bwawe utarayigenderamo dahere mfite amashimwe ku munsi ntavuze abantu bayitegura aho imbere hanyuma indege je igihe numvise ko ngenda mu ndege numvise ubwoba bwinshi revera hano agiye gukatisha tike ayiwe nake numva ubwoba ubu munsi sinariye kundumva gusa yewe biragenda gute bwa mbere uzogendera mu ndege sabuna umwana wo kumurara kumuramza kukiziba umwana twebwe twahinga hajya mu rushaga tuga sabune ngiye mu ndege kofi karambesha akarabesha mukanya gutya buke dimanche mbona nyohereje agafoto ngo reba tike yawe munde indege ubona indege icoyeho gusa aho gasindayibona rero gaduja gusenga ku mugoroba ariko nziko mu materaniro nyine narabivuga bakukina na live barabyumva arabivuga nyine ko ngenda n'indege sinabyumva neza sinabyemera nyine nkora umurimo w'Imana nyine dimanche habaye igitaramo ku mugoroba kidasanzwe igitaramo n'ibyo bintu nyine za Bosco nyine woto waje wabaye sinzi n'Imana gusa hanyuma ngwabe none mu gitondo mbonye arantelefone nguracyari mu rugo ngwino indege none se nti mwari mupanze hamwe aho yahi ibo bagiye kurara handi basengera abantu nyine ariko twari dupanze hamwe impavu nyine yakazi hanyuma arantelefone ku telefone ngira ngo ni black kanyatekeye amahuzu mbonye ndagiye tugaze mu modoka tugiye gutya kunyine mwari kumugenda gutya kunyine mu mihanda nyine uko yo hejuru bagira imihanda yo hejuru bayita gutaga mu cyongereza imihanda yo hejuru sawa umuhanda wo hejuru ntakibazo munangeze umuhanda munangeze kuri nije uri ku kibuga cy'indege itangaza cy'Imana mbona nije mu ndege sabuni wa Yesu nije mu ndege sabuni mwana kumurara kumuramza mwene mialado muri umuntu wabici nije mu ndege sabuna arariza rekirikiya sabu namarira ari umwe zishima nukuri turashima Imana yabikoze sinjewe ariko ni Kristo murisha amen amen zose turabishimiye kabisa ko indege yatuzanye neza abandi nyine bazagira nani muri hewa konjewe hewa yari imeze neza neza wari wicaye uri twaje twatunamwa tujya mu ndege nyine
ukumva nyine ni ibintu bidasanzwe nziza cyane banezerewe namwe kubasanga mumeze neza itorero ryacu abayumbe turabakunda cyane abayumbe ba Bujumbura kubera ko mwadutojeje inzira yo gutarama kandi mutugwa inyuma niko kuyamuza muvuga yego turabashigikiye turi inyuma yanyu muradushigikira n'ukuri abayumbe Bujumbura ndabashima guhera none ubundi ganasi bagatatu wasanga ngwaye manumva nyine umubiri uranza ariko guhera none nuzoza ugwara uzoza narahiye nishaka ngware singware mbe muzima simbe muzima keretse tari hano mu gisagara ariko ndi hano agatatu sinzosubira kugasiba narimwe ndi hano agatatu kabayumbi Bujumbura sinzosubira kugasiba narimwe habe none ogera invitation zoza nyanga kugira ngo ze mu gatatu ubwo impamvu y'ibintu reverend koreye hanyuma nawe ndamushimiye ko muvyeyi ni daddy abantu bose barabizi umwenye wivu ajinyonge ni daddy kingine yaje hano aransiga mu maboko yiwe kandi nawe aramfashe neza yewe icyatakoze azogikora ubutaha ni daddy ni umuvyeyi kandi nawe adukomezega atugwa inyuma tatu murakoze cyane hanyuma amashimwe ni menshi kwa Sabune nguko muhaye mu byumva tuzogukoresha ikindi kiganiro cyawe cihariye urabona ko aha ni ku kibuga c'indege kandi amasaha aragiye tugiye gusubira mu rugo dutahe tuje kubakira tunashima n'Imana ko mwashitse amahoro shimira n'abavandimwe twafatikanyije kuza gutega abavandimwe mwagize neza Imana ibaho umugisha hanyuma n'ubutaha tuzosubira Imana ikomeze ibaho umugisha mwinshi cyane sinzi ko hari ijambo uvuga rito rya nyuma hanyuma ritetu dutaha ijambo rya nyuma ni ugushimira abavandimwe badukunda buri muntu ntiyagwa n'abantu bose kandi umuntu ntakundwa na bose ariko ari abantu badukunda bakabitwereka kibabaza nuko umuntu atabona ikintu yabitura kuri none uri umuntu wakugire neza uzura uko womugira ariko ineza yanyu turazirikana arabatwandikira bakaduha courage hari n'abatwandikira bakadukosora bakatugira ati wakoze neza ariko yenda rero ukibona n'abandi hari n'abandi baduca intege bagakora ko ushaka koze ntacu ariko turashimira abadushiga Imana ibaho umugisha muri support kugira ngo tugende ukumva ngo twagiye hari ababikora kugira ngo tuvano turi tuje mu ivuga butumwa hari n'ababikora kugira ngo dutumigwe buriya umuntu yakuze neza uzutumigwe hari n'undi nawe ukora nabi usanga kandi ntawo turagera turi mu rugendo ko turiga uyu munsi naguye mu ishimo hari umuntu warugira ngo ayinkuremwo asura kana nyereka inzira ati komeza hano hari uzumenya aremewe nako arishima nabo Imana ibaho umugisha kandi bitaragenze neza ntimukaza mubivuga ahubwo muzamu bikosora muvuga uzabaye neza Imana ibaho umugisha muri Kenya dini rya kabiri nukuvuga ngo baradukunze Imana ibaho umugisha kandi Imana ibage neza nukuvuga ngo abanyabujumbura urabizi ko muri abavandimwe nabo bwabo baradusengeye ve yari hari nawe afite igiterane ndibaza ko badusengeye batwitayeho mwari mufite igitaramo kiremereye mwaradusabiye mwari ko mutuvugisha abantu benshi bakatwandikira umeze gute mwariye saa 8 saa 9 kubona umuntu arakwandikiye umeze gute ukuri umutima w'urukundo mwari munyereka naje nzobabanira neza ndamenya n'umutima wanje ko tuzobana kandi tugashikana mu ijuru Imana ibaho umugisha kandi Imana murakoze Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza muraho neza bavandi turabaramukije cyane mwese aho muherereye abo bukeye ni mwaramutse abo bwije ni mwiriwe turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo hanyuma abafite ibibazo mwihangane Yesu aracari ku ngoma ashobora kukugirira neza nta joro ridaca Imana iri kumwe nawe muri ibyo bibazo tugira ubwoba wihangane ukomeze kwizera Yesu aracariho ku bwawe ashobora kukugirira neza hanyuma nk'uko mutubona hano turi amatorero abiri itorero rya Bidagara M Official hanyuma na The Legacy TV
twaje hano murabona ahantu ukuntu hameze, hari abantu benshi cyane, hari ibiti byiza, hari n'ibindi bintu hano baraza kubibereka. Hanyuma murabona ko turi kumwe n'umubyeyi, abantu benshi basanzwe bamuzi kuri media, hari n'abandi bashobora kuba bataramubona aribwo bwa mbere bamubonye. None tuguhaye kazi. Agiye kutwibwira, atubwire amazina yiwe, atubwire n'ahantu hantu tumusanze aho ariho, uko hitwa, atubwire n'ico yaje gukora. Karibu cyane. Murakoze cyane kutwegereza, Imana ibaheze umugisha. Hanyuma jewe nitwa Nyagikundiro Solange, ndo umumama, ndubatse, mfite abana 3. Hanyuma murakoze cyane. Avuze ko ari Solange Nyagikundiro, ni umubyeyi, yarubatse, afite abana 3. Hanyuma nyuma yo kwitwa Nyagikundiro nta rindi zina rya kisasa wowe ufite abandi bantu bakwita? Ndabizi karimo Mama Charite. Mama Charite, yego. Ariko hari n'irindi abantu benshi bamaze iminsi baba bakwita, ngira ngo najyo worivuga kugira ngo abantu bakumenye neza. Ndabizi iryo zina simpande umenye neza. Okay, reka ndibavugire. Ni Evangeliste. Evangeliste amaze iminsi ari gukora kuri media, abantu benshi maze kubibona, kandi twagiye tubona ama feedback y'abantu bavuga kuko ubafasha. Urumuvuga butumwa uhagurutse mu mbaraga nyinshi, kandi uri kubikora neza. Hanyuma aha ni hehe turi? Aha tugusanze ni hehe? Hanyuma utubwire nico waje gukora. Turende ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye i Bujumbura cyangwa i Burundi. Yego. Aha niho turi. Aje gutega umutware, avuye mu ivugabutumwa muri Kenya. Ndibaza abantu benshi baramukurikiranye, barabibonye mu gikorane bari barimwe muri Kenya na Sabune na Ntungane. Ngo rero twaje kumutega, kumwakira, tumuhe kare. Ku bantu batazi umutware wawe, urumva wavuze ngo umutware wawe, ntiwavuze izina ryiwe, kandi hari abantu benshi hano batazi umutware wawe uwo ari we. Umutware wawe ninde? Ni Ruberangeye Kofi. Ruberangeye Kofi. Waje kumutega avuye hehe? Avuye muri Kenya nkuko nari maze kubivuga. Yari afite igikorane muri Kenya cyateguwe na Bosco. Ndibaza nawe abantu benshi baramuzi. Ni yavuye. Ya, murakoze cyane bavandimwe. Murumva ko ari Madame Evangeliste Kofi, avuye Nairobi, mu ivugabutumwa yaramazemo iyi weekend yose. None madame wiwe atubwiye kuko ari hano ku kibuga c'indege, yaje kumutega. Hanyuma ubyumva gute? Ubu ufite umunezero umeze gute kumva ko ufite umugabo w'umusitare ukomeye, kandi umusitare w'umuvugabutumwa mpuzamahanga? Uzubyiyumvamo gute? Byumva gute? Biranezeza, ndabyakira neza cyane kuba mfite umugabo uje mu ivugabutumwa, w'umuvugabutumwa, w'umukristo, tobangiye kumwakira avuye kuryoherwa. Siriya bazabaja dihe hajya kuryoherwa ku mazi se, kwinezeza i Dubai. Okay, narize wona kuri Tanganyika ku mazi. Ntaje kumwakira avuye i Dubai kunezerwa, kumwa, kugira iki bene ivyo, ariko nkaba naje kumwakira ku kibuga c'indege avuye mu ivugabutumwa, avuye mu murimo w'Imana, avuye gushaka umwe cyangwa babiri bokongera kugaruka kuri Yesu. Biranezeza cyane kandi bimpesha n'agaciro, ndabifiringa. Okay, merci cyane. Hari ikibazo twakubajije kare cizina, kuko nawe ubu nyine urumuvuga butumwa. None muza mubikora gute? Muza mubishobora gute kubikora mwembi muri abavuga butumwa, mubana mu nzu, mufite abana? Bavuze ko mufite abana 3. Ibyo bintu mu bimanaginga gute? Ubwo buzima mu bufashanyemo gute mwembi muri abavuga butumwa mugakora, kandi mufite abana, mugomba kuba mufite n'umwanya wo kwita ku muryango n'abana? Bigenda gute?
ikintu cyose iyo wamaze kucishoramo umenya n'uburyo bwo kugikora. Ni nka kwa kundi iyo umuntu avunitse utomubwira ngo baza bacumbagira gutya, iwe ubwiwe bihita bimuzamo direct mu buryo acumbagira, ntibisaba ngo babimwigishe. Natwe rero tumaze kwisanga muri kariyeri twembi dutegerezwa kumenya uko tubifata kandi tubifata neza, n'ibikorwa byo mu rugo turabitunganya, n'abana tukabatunganyiriza, n'urugo tukarutunganyiriza, kandi n'umurimo w'Imana wo tukawutunganyiriza. Okay, ndashaka ngo udusobanurire neza, birumvikana, ariko se kandi iyo yagiye mu ivugabutumwa nawe ukaja mu rindi, abana bigenda gute, mubasigira nde, mubona ari byiza? Umwe ntiyohebera uwundi, nimba ari wewe uje mu ivugabutumwa nawe aje mu bindi, cyangwa we aje mu ivugabutumwa nawe ukora ibindi wite ku by'urugo, ntawohebera uwundi ngo abireke. Nakubwiye kuva kare ko tubikora byose, ariko kandi ibyo mu rugo Imana yaraduhezagiye, yaduhaye abana bakuze barera batoya. Mu rugo tubanayo n'abarumuna biwe, dufite abarezi, dufite abadufasha mu rugo, nubwo twogenda twembi nta gikehana, kuko barumuna be barangana nawe, ntahari urugo barashobora kurujera neza, nawe adahari cyangwa twembi tudahari, hariho abashobora gutunganya ibyo mu rugo. Nicyo Imana yaduhaye. Mva nk'Imana ije gutanga ikintu ibizi n'ikibazo gishobora kuzoba, igahita ibitunganya kare. Ni ukuvuga yatanze abantu bagomba gukora mu gihe tudahari mu rugo. Byiza cyane, urakoze cyane, kandi turabasabira umugisha, Imana ibibafashemo, bikomeze bigende neza, mubikoze neza, bigashimwa n'Imana, bigashimwa n'abantu. Mu by'ukuri kuraje kandi ko murabikora neza. Hanyuma iyo yagiye, ndabizi ko amateraniro menshi usanga ari live, hari umwanya ufata wo gukurikirana amateraniro iyo ari mu materaniro, hari umwanya ufata wo kumusengera, cyangwa gusa nyine iyo yagiye uri kwita mu by'abana, mu byo mu rugo, tufata akanya ko kumusengera no kumukurikirana ngo urebe uko amateraniro ameze, biza bigenda gute? Nta na rimwe aragenda ngo ndeke gukurikirana ibikorwa arimo, baza batangira amateraniro ndi kuri telefone mpambikurikirana kugeza arangiye. Nta materaniro namwe guhera muri veye naryamye bukeye, veye irangiye, kuwa gatandatu narabikurikiranye, dimanche narabikurikiranye, na aya premidi ya dimanche niyo ntakurikiranye, na vamidi nabikurikiranye mu ijoro rya dimanche. Naho kumusengera nk'ubu hoho yasohotse mu rugo kuwa kane, agiye nyine mu gikorane, yagiye mu gatondo, naje ngenda ku mugoroba nje kumusengera. Kuva kuwa kane nageze mu rugo ejo ku mugoroba. Okay. Iryo jambo naringiye kuri kubazaho, kubera ko numvise bambwira ko ngumaze iminsi 4 utari mu rugo, ariko nibaza ko ushobora kuba wari waragiye mu ivugabutumwa kandi n'umugabo wawe yaragiyemo. Nico kibazo nariko nkubaza, ukuntu ushobora kuja mu ivugabutumwa nawe akarijamo. None iyo minsi 4 wari umaze nawe utari mu rugo, wari wagiye? Nari ndi mu masengesho, nariko musengera kugira ngo Imana imufashe. Wari kumusengera kugira ngo bigende neza? Yagiye atameze neza abe no mu mubiri, nyine yanga kureka, ntiyari ameze neza, yari ameze nk'ugwaye, ndetse yanashitse n'ubundi nyine aragwara. Ariko ndavuga ati bwo yemeye akabagiye, ariko afite intege nke, tereka basi nanje mufashe ngende mu masengesho musengere Imana imuha imbaraga, zaba iz'umubiri ndetse n'iz'umutima. Merci cyane, urakoze cyane, courage kandi félicitations. Ubwo reka dutegereze, ngira ngo ntarashika. Oya ntarashika, turamutegereje kandi tumutegerezanyije ubwuzu bwinshi n'amatsiko. Turabinezerewe cyane. Ufite umunezero umeze udasanzwe wo kumubona ari muzima, ko nakubwiye ko yagiye agwaye. Noneho rero kubagarutse amahoro, atashishitse irangwa arembere yinjira ibitaro, ngo bampamagare ngo arapanze mu bitaro. Noneho n'Imana ikaba yaranamufashije, nubwo yaragwaye ikaba yarabashije kumukoresha ibyo bari bamutumiye, bari bakeneye ko abafashamo, akaba yarabibafashije nkuko babyifuzaga. Ndagishimira Imana kandi ndakiryoherewe cyane. Merci. Murakoze cyane bavandimwe. Nkuko mubyumvise turacare ku kibuga cy'indege, dutegereje umukozi w'Imana Evangeliste Kofi ko ashika, hanyuma Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze ibagirire neza. Murakoze cyane.